I posljednji YouTube došli na neki na kanalu i u današnjem epizodu ćemo raditi greške u Narutu, tako da hajde da krenemo. Ovo je lokacija na kojoj će se održati drugi deo ispita. Borbena trening zona broj 40. Ali mi je zovemo Šuma smrti. Šuma smrti? Ok ljudi, u ovoj prvoj sceni možemo vidjeti Sasuke, Sakuru i Naruta i u pozadini još neke ninja, ali u sljedećoj sceni vidimo da tih ninja u stvari tu uopšte nema. Naruto! Također. Mislila sam da je ova šuma strašna, ali ovi ljudi su još strašniji. Ok ljudi, u ovoj sceni možemo vidjeti da na Orochimarovoj kapi ima neki kao papirić, ali u sceni kad on prolazi pored Sakure, tog papirića u stvari nema. A sada, pre nego što počnemo sa testom, moram svima da vam dam nešto. To je standardni formular saglasnosti. Pre testa, svi ćete morati da pročitate i potpišete ovaj formular. Ok ljudi, u sljedećoj sceni možemo vidjeti da se na ovoj kapiji nalazi neki žuti znak upozorenja, ali u sljedećoj sceni kada ova krene da priča, iza nje tog znaka u stvari nema. Imitiranje zveri, tehnika svih sila! Ok ljudi, u ovoj sceni možemo vidjeti Naruta i kao što vidite njegovo lice, na njegovom licu nema uopšte krvi, ali u sljedećoj sceni kada Kiba kreće da ga napada, na njegovom licu se može vidjeti krv, a Kiba ga tad još nije ni udario. Ok, to bi bilo to za epizodu, ako si video ostavite like, sub, a mi se vidimo vrlo uskoro, poz!